Cek, cek. Baik, acara segera dimulai. Cek, cek satu, cek, cek satu, cek. مراتب رفع الآلة كل رئيس الصف والأعداد للتصفية في الصفوف. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta kepada para arwah pahlawan yang telah mendahului kita. Mencipta dimulai. Selesai. Qira'atul nasir muqaddimatul dustur sanata alfin wa tis'iniyatin khamsin wa arba'in. مقدمة الدستور لجمهورية إندونيسيا سنة 1945. إن الحرية حق للشعوب ولذا يجب إزالة الاستعمار من هذا العالم لأنه لا يتفق مع الإنسانية والعدالة ولأن حركة الهلال تحرير إندونيسيا
الخمسية والوصلت إلى فترة زمنية الشعبية المهجات بنسبة الشورى النيابية وتحقيق العدالة الاجتماعية للشعبية الجنسية. Qiraatul Kabariyul Khamsah. أولا الربانية المتفردة. ثانيا الإنسانية العادلة المهذبة. ثالثا وحدة إندونيسيا. رابعا 4. Bahwa saya akan selalu menjaga nama baik pesantren Modern Imin dan jemaah umat Islam pada umumnya. 5. Bahwa saya akan selalu menjaga disiplin. Wakil Direktur yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Kampusan, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu. Begitu pula yang saya cintai anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan di Midang semester dilaksanakan pada tanggal 19, 20, 21. Kemudian mulai hari ini akan diadakan pembimbingan bagi bapak-bapak dan ibu guru, bagi anak-anakku semua yang memilih mata pelajaran apa yang kalian pilih. Perlu saya sampaikan juga bahwa ada beberapa anak-anak memilih mata pelajaran lebih dari 3 orang. Ya, lebih dari 3 orang memilih satu pelajaran. Tapi anak-anakku semua jangan kecewa kalau tidak semuanya diambil, karena aturannya setiap pelajaran 3 orang saja yang bisa pilih. Ya, karena banyak mata pelajaran, supaya semua mata pelajaran mendapatkan santri. Ya, tapi itu tidak ada masalah, Naya, tidak ada masalah kalau kalian dipindahkan ke mata pelajaran yang bukan kalian pilih, karena situasinya seperti itu. Kemudian insya Allah, jadi sebentar mulai pembimbingan anak-anakku semua, silakan dihubungi sebentar wali kelasnya, di mana dia masuk di mafel apa. Tapi ada juga yang memang memilih mafel itu, yang pilihan pertamanya itu rata-rata dikasih, ya rata-rata. Tapi ada juga yang tidak, ya. Ya, jadi itu silakan hubungi sebentar wali kelasnya, dia ditunjuk, apalagi dia memegang berada di mafel apa, silakan disuruh, kemudian hubungi gurunya untuk dibimbing mulai sebentar. Kemudian yang kedua, kelima, untuk bagi kelas 1 dan 2. Jadi mulai hari ini juga kelima dilaksanakan. Jadi bukan mata pelajaran yang diajarkan, pelajaran apa hari ini, itu bukan itu yang diajarkan. Tetapi ada memang judul-judul yang sudah diberikan dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi itu, jadi mulai sebentar kelas 1 dan 2 kita mulai P5. Setelah itu, setelah pelajaran 1 minggu, ya kemungkinan nanti setelah middle semester akan ada lagi pameran karya P5. Kemudian yang saya tekankan kepada anak-anak semua yaitu tentang kedisiplinan. Ya, kedisiplinan ini saya harap anak-anakku tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika.
اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاة يتبعونك ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رئيس المرسم يقدم التقارير لمدير المرسم لأن مراسم رب العالم قد تم تنفيذها. تحية المشتركين المرسم لمدير المرسم. يسمح لمدير المرسم بمقاعدة ميدان المرسم